Hoxe estamos aquí nesta nova roda de prensa, bueno, para nos é un orgullo facela na casa de Lisardo do Río, non? Un patrocinador que estivo con nós dende o principio, que volcouse con nós, o que estamos super agradecidos, non? Porque, bueno, como cada un ten as súas cousas e, sin embargo, estuvo sempre aí disposto a botar unha man e cada vez axuda, lóxicamente, a ir subindo de categoría, cada vez tiña que ser un pouquiño maior, pedimoslle ese esforzo, está cumplindo sempre, sempre aí ao lado do club. Entón, para nós, o Gallao vera moitísimos como él, non? Entón, sí que este club pois non tería metas, non? É certo que ascendimos, subimos a categoría xa nacional en 4 anos, gracias a xente como él, gracias ao apoio ese social. De aí para arriba é máis difícil, non? Pero, bueno, vamos a seguir aí na loita. Hoxe o motivo da roda de prensa, bueno, é un pouco, pois, presentar o partido do próximo domingo. Bueno, tamén é certo que non estábamos acostumados a sufrir derrotas, a perder, pero isto forma parte do xogo, non? A verdade é que foi formidable esa racha de resultados, increíble. Eso levounos a poder ascender o ano pasado e este ano pois estar aí arriba, non? Penso que a situación deportiva, a pesar desa derrota, pois é moito mellor do que poidéramos pensar. E iso é todo a base do esforzo dos xogadores que como Viti, que, bueno, é un exemplo tamén dun xogador que estivo aí con nós, que sendo juvenil, eu recordo sempre vendo nun equipo de Antonio da Costa, de adestrador, el subira, se non me equivoco, a ese equipo de terceira división, eran todos rapaciños de 16, 17, 18 anos, a maioría, e lóxicamente descendeuse a preferente, pero é verdad que xa se veía que era unha xeración moi boa de xogadores. Desgraciadamente, pois, bueno, competición tamén, está certo que outros clubs tiñan, outros equipos moita máis experiencia, outros factores que ese equipo non tiña, pero é un orgullo tamén que Viti, como exemplo deses xogadores, poida estar de novo con nós. Supo ter un comportamento excepcional, sempre el, como outros moitos que ao principio non estaban entrando no once inicial, e, sin embargo, cando entrou, pois, fixo de maravilla, non? Eso a min sempre me decía o adestrador, Fernando Currás, que estaban competindo, estaban adestrando fenomenal. Estaban esperando esa oportunidade, que ao longo dunha tempada, ao final, acaba chegando. Chegoulle e aproveitouna, non? El tamén Codeso, e, bueno, todos os que foron entrando, non? Vite, dende logo, que a min pareceume... É certo que outro día o Barco ten un equipazo, penso que sí que mereceu gañar, quizás non pola diferencia que tivemos, que sufrimos, pero, bueno, sí que é verdad que na segunda parte todo o mundo que foi a ese partido estivo orgulloso do comportamento do equipo, non? Se nos meteron o segundo e o terceiro foi porque realmente non nos servía a derrota e fomos a intentar sacar un resultado máis positivo. Bueno, Viti salido, para min, o mellor non debía decirlo, pero foi o mellor do partido. Bueno, eu penso que sí, tuvo ese o penalti, pero, bueno, é unha situación que lle botou mal o balón e despois, pois, bueno, entrou con todo, había que ir rápido e ao final, pois, bueno, pero salido. O Gallá que el, o equipo sigan así, eso foi solamente esperemos, o fútbol son rachas, pero estou seguro de que solamente vai ser unha pedriña no camiño e o domingo esperemos volver a resurxir e a volver a gañar. Eso é máis fácil co apoio da nosa xente, da nosa afición. Está claro que ese é o diferencial que temos respecto a outros. Increíble, increíble. Nos somos un club, bueno, sabedelo todos, nos adquirimos un compromiso de non poñer días de club. O máis importante son os nosos abonados, os nosos socios. Cada club ten a súa filosofía. É certo que esa filosofía tamén a sufren os nosos aficionados moitas veces, porque fomos a Compostela, a entrada normalmente valía 10, valeu 15 euros, co Barco paseu o mismo. É certo que, bueno, como fixemos en todas as categorías provinciais, na preferente tamén, cando vai a Unión Deportiva Ourense a xogar a eses campos, pois lóxicamente intentan buscar máis ingresos, somos os que máis xente movemos,
bueno, penso que este club tamén por iso merecía outro recoñecemento deses clubs, pero sobre todo das institucións, do poder político. Bueno, a ver se en algún momento, pois, aunque non sexa o mellor con esta directiva, pois sí que co tempo iso é importantísimo, é a base principal para que iso se conquira, que se den conta de que este é o club de Ourense, o club que pode ter futuro e o club que queren os ourensáns e os ourensanistas. Xa digo, un agradecemento enorme os xogadores, por suposto, pero sobre todo a nosa xente, a nosa afición. Formidable como se desplazou unha vez máis o barco, despois o comportamento, exemplar. Moitas veces o mellor perde máis os papéis o propio presidente, que ao final é un forofo máis que a xente. Pedir disculpas pola parte que me toca e agradecer o comportamento da nosa xente, da nosa afección, que é increíble e maravilloso, e sempre o levaremos no recordo en forma de agradecemento. Bueno, xa digo, animar a xente, non fai falta animala. Viti como os seus compañeiros viviron cando perdimos outro día, como a xente seguía apoiando, como vai a seguir ao seu lado, e iso está claro que o que temos, e vamos seguir aí, vamos a seguir loitando. E bueno, temos moitos, estou seguro que temos moitos soños por vivir aínda, e con ese compromiso de todos vamos conquerido. Bueno, un pouco outro apunte que quería facer é a nosa colaboración este ano con Operación Kilo, con a Asociación Amencer, que tivemos dende o principio. Decir que este ano pois vaise facer en forma, como sempre facemos, de dar uns kilos de alimentos non perecedeiros a Asociación Amencer para repartir entre os máis desfavorecidos da nosa cidade, da nosa provincia. Tanto Viti, agradecerlle tamén que están aí sempre, Viti como Marcos creo que foron ali a presentación da Operación Kilo deste ano, a Salesianos, e ali estiveron, e bueno, eso vaise transformar, ese apoio que eles estiveron ali representando ao noso club, representando ao Ourense, pois vaise transformar en que, o club de forma simbólica pois vai a dar 80 kilos de alimentos para os que máis os necesiten. E despois tamén vamos facer no partido, vámoslo anunciando xa, a nosa contribución farase efectiva no partido contra o Arenteiro, o día 16, penso que, 16 de decembro, o último partido en casa antes do parón navideño. É unha data, penso que a mellor que pode haber, moi cerquiña xa das navidades. Un partido que vai reunir a nosa afición con outro club tamén que ten moitísima afición detrás, os nosos amigos do Carballiño, e bueno, esperar iso, que a xente nese partido, os nosos, que tamén, pois, na medida do posible, pois, que se volquen con esta iniciativa e intenten axudar a aqueles que máis os necesitan. Non sempre nos gustou como club tamén estar ao lado desa xente, e da nosa sociedade e dos que teñen máis problemas. Entón, pois, é algo así, e bueno, por sorte, xa digo, orgullosísimos da nosa xente. E bueno, os días, o que decía antes, que non sei, perdíme un pouco, pero os precios non nos vamos cambiar, eso que quede claro. Os que veñan de Santiago a ver o Compos, vai ser un partidazo, os que veñan do Barco, outro partidazo aquí, que nos espera tamén, van pagar o que pagan sempre os nosos aficionados. Non cambiamos, non subimos os precios, non intentamos aproveitarnos económicamente. Cada un ten a súa filosofía, pero nós non. É a filosofía e o compromiso deste club. Entón, pois, as entradas serán, como sempre, preferencia 10 euros e tribuna 12. E, bueno, para os nosos, decir que próximamente non é este o motivo da roda de prensa, pero para os nosos vamos seguir batindo récords, vamos seguir batindo registros, e vamos presentar dentro de pouco unha atractiva campaña de captación de abonados para a segunda volta. Quedan partidazos aí no Couto. Estou seguro de que os nosos xogadores nos van estar aí con esa emoción hasta o final, de poder acadar obxectivos impensables a principios de tempada. E quedan partidos como Racing de Ferrol, Compostela, Barco, que, para nos, Puente, todos, non? Entonces, partidos moi chamativos que, ao final, pois,
van facer que se vivan días moi bonitos de fútbol. Xa presentaremos esta campaña para os nosos e os demais, aunque non se fagan abonados, que sepan que os precios non van subir nestes partidos tampouco. Despois se hai alguna pregunta, ahora non sei Lisardo si quere decir algo, senón eu simplemente pois o que dixen, non? Un agradecemento enorme a Lisardo dende o principio, dende terceira autonómica que estuvo con nós e que agora sigue estando. Nada, ahora xa que estendime moito, Viti que realmente é o protagonista, eles son os protagonistas, os técnicos, os xogadores, que son os que levan ese sentimento e os que levan este escudo no campo, e bueno, que fale o que teña que falar ou preguntas, como queira. Sinceramente es un partido como los demás, es una final como la que venimos, los últimos partidos que venimos de ellos, que al final compites y tienes que competir en todos al máximo, si no eres capaz de sacar algo positivo. Pasó contra el Porriño, que quizá fue el peor partido que hicimos en todo el año, todo lo que llevamos de año, y nos costó muchísimo llegar en 1-0 hasta el final del partido. Contra el Barco, pues otro equipazo que para mí de los mejores, sin duda alguna, y también nos costó bastante el hecho de mantenernos a su ritmo, seguir su nivel, que para mí fue el mejor equipo, sin duda. Tienen gente muy buena de medio campo para adelante y nos costó bastante. Y aún así dimos la cara, luchamos hasta el final, tuvimos la mala suerte, lo que dice Modesto, que al final pues incluso acabando perdiendo 3-0 no es un resultado que sea del todo justo cuando íbamos 1-0 y luchando por empatar, que igual si empatamos y el resultado llega a ser 1-1 tampoco es justo del todo, porque también hicieron ellos más méritos, pero tenemos que seguir en esa dinámica, ser una familia, luchar y darlo todo en el campo. Si no, no conseguimos nada, es así, obviamente. No somos el Compost, no somos el Barco. Individualmente sí que tenemos jugadores muy buenos, pero tenemos que dar ese plus de intensidad, ese plus de solidaridad para poder sacar puntos cada jornada, independientemente de que sea el Boiro, de que sea el Porriño, el Barco, el Compost, el Racing. Es nuestra teoría y es lo que nos inculca el míster y lo que tenemos que hacer cada fin de semana, si no está claro que es imposible que puntuemos. Y esperemos que este fin de semana, por supuesto, salir del bache que venimos de la semana pasada. Semana distinta, después de perder. ¿Notaste algo distinto en los entrenamientos? No, en absoluto. Semana totalmente igual. Eso es quizás sí más rabia, más intensidad en los entrenos, porque al final llevábamos una dinámica demasiado buena que hasta de algún modo perder o quizás empatar sería muchísimo mejor. Nos viene como un correccional, es como una... bajamos los pies a la tierra y empezamos otra vez a trabajar como hicimos desde siempre, obviamente. Por eso estamos ahí. Si no entrenásemos a diario como entrenamos, si no fuésemos tan compañeros, no estaríamos ahí donde estamos, obviamente. También vienen mal ellos, tienen una racha mala el Boiro, pero bueno, empiezas a mirar jugadores y hay jugadores con experiencia. Porriño venía de una racha muy mala y hizo un muy buen partido en el Couto. Es un ejemplo claro. Al final, las rachas es muy relativo, la temporada es muy larga y sí que hay mini rachas en cada encuentro. Un equipo viene de perder 2 seguidos, pues igual la racha negativa se convierte en positiva por el hecho de cambiar esa misma. Hay que atacar más, o eso es fácil decirlo y hay que estar allí en el campo. Muy complicado, yo creo que hay que seguir como estamos, con ese compromiso y llegan las ocasiones al final acabamos teniendo siempre, simplemente comprometerse uno con el otro, ayudar al compañero de al lado, que el compañero de al lado te ayude y sacar adelante cada partido. Que creo que en eso somos los mejores, en eso no hay quien nos gane. Solidaridad defensiva y ofensiva, obviamente. Miras la clasificación, estamos ahora en un momento del corte, de que se rompe, que no se rompe, es el momento de meterse arriba, o igual hay que ser ambiciosos, pero tampoco tener que no ser como tú mueves. Obviamente miras la clasificación cada fin de semana y te interesas por los resultados de los demás equipos, pero lo que dije antes, tenemos que estar con los pies en el suelo, no podemos pensar que acaba de ascender el equipo, no podemos pensar en nuestro objetivo es quedar entre los 4 primeros, porque no es real. Podemos hacer que lo sea con el paso del tiempo, obviamente, pero ahora mismo no puede ser ese nuestro objetivo. Empezaste suplente, estás titular.
en noviembre. No sé cómo te lo tomas a nivel personal, en el momento que vives. No creo que haya indiscutibles en el equipo. Cada vez que sale un jugador que debuta o que no haya competido durante varios partidos seguidos, lo hace fenomenal. Se nota cada vez que entrenamos. De hecho, por eso estamos también. Al final, el fútbol no es solo el domingo, es toda la semana, de domingo a domingo. Independientemente de que esté jugando ahora o no. Pero contento. Obviamente, obviamente, no voy a ser hipócrita, a todos nos gusta participar, es lo bonito. ¡Orense! ¡Orense! ¡Orense!